Kung kena pangalan ng kalawa, ay hamburger kapit. Ay hamburger kapit din. Ay hamburger kapit ng pera. Izo gusto yung kapit ko ang cross kishi. Au. Eh nan ko, au pala nan ko. Au. Bye. Sino ko? Au. What's that? Ikaw yung pwede ko. Au. Au, mas parang pakat din doy ko wala mi nang ngawa mama. Kung enda ka sa gusto na sa tempo sa konsultasyon para wala elong nini. Gusto ko dutong gaya. Mitaran doy ko na meta ng speaker basusaran kung senadyo siya nila. Abasusaran abasi bebelo ma. Bati gin bebe zo bebe skam tano wakin dangene. Bezo pali lo ngana. Bezo pali itu. Ngobai bedi palwe. Mitim nau. Siko ni pa. Kan ngong fakat kung si daw awing ngobing ka singa aga ngobole skam to no pindang kay hau oh ai muin ba wen bon ba làm của trả về ba wen bon ngồi ba pa ba pa li la ba pa vô dai ko su wa su wan ka kun no pindang kay na masanji te su wa ananze luthunje efudo lusura ka sibeli kusikile kwapakashela upresident uhalimo mandlandi ulo president ena uyiformer president ngangikhonzile le president ngoba ngathi ayingakuthandi ukuthi bakwaZulu kodwa imvula amehlo imvula amehlo uyangitshengisa ukuthi hawu kanti ipolitiki into engekho abantu bengalimazana baphela abantu and umbona usela umuntu kanti futhi umuntu kanti wavele wakhuluma inkinga wathi umuntu kanti umntwana waphindangene no-Oliver Tambo wathi umntwana waphindangene wamnikeza oqonda abathathu uthe umntwana wathi ubekusuku le-ANC ngithi mina hawu kanti ahle kathi yena lolu suku kanti usuku ababebengalawazi abakulwakithi ngithi ipolitiki abayazi abantu kabavele bebuyele emakhosini ipolitiki abayazi namhlanje ngithole inkinga kuthiwa ethi umntwana waphindangene usuku le-ANC ngekho bekukhona umuntu ade kuphela umongameli omdala wena uyayazi yazoba abantu abadala othambo ingane ayibuyele ebukhosini ngiyabonga amadoda siyahamba siyakuyaza manje ayokhulwa amakhosi ayibukile